Nkosasana mola nkosasana a se ka ba gona wa re be ke tše makatsi makhatsi ne a ke nyako tsebe makhatsi a nyako a tare ke nyakang mosadi wa go gasela Xavier Fetu, you already know what it is. This is the hottest, I want to repeat myself, hottest show on the planet. Bafetu, today I'm with the one and only. This man needs no introduction, Bafetu. Born again, Alaman. إن الإسرائيل والنوم ما لم يسيبه لشايف أكو ممكن مرالف موا كوشتور كمان متوافق لنا وبلار وعاي باري ميتي وعاي باري ميتي وعاي باري ميتي باربانيا كوشا. Okay, Bafetu, me, myself, and I, Nagin Naila, it's just a driving. So, Nagin Naila, Litistefan. Again, Naila, Mumahongalina, everywhere you go, it's me, not MTN. So, anyway, Bafetu, as a Roger or not before the 9 question, we're not drawing the guy out to draw the guy. Zara mtu mwanao kutoka mu hamasha mtu ojina na kama kala na kai uji mu chin face kabisa ni saka simu chin face ana ndo shu ko oloji hamasha mama ga atwa ayaga kutulu war kala na fo wala le mutana mo war kala la kimo mama ga bi ngo kimo kuchongo So music currently music watamanya music watamanya no to me the name music watamanya kibile agnori kibile sibini before nga agno itoma from school kibile bambija mtu baringi kwa leader kitumela ko yaki ba yini kirata ko pela ni ko lere kwa school re na so na mare re a competition ni kwa ke nna ke so principal re mama ka sanya go mpatelela a kwa district mo kwa district mama principal on tatala la pena ra so ezra wa na re motsaba re ka se re go ja trophy re ka se re go ja trophy go school ko kataba hore I was ke be ke leader ya bona le ke performa ka mo go aere le ke tloga go fina ke at the same time a tlo ga maraka ka ke rata music wa manyana go tsora na go ka toma ka ba dancer ka tlo toma ke bila step ka toma ka ba dancer ka tense ja go lo 10 la no mushi simaliwane Dr. Manyalo mara ka ba le nteng ya go rata gore go re go perform go tsu o sona le jigi be go re tsa mo TikTok ba go tswa maima go sha tsa ba ka toma ka rata go sha tsa Dr. Manyalo ya ba ya Dr. Manyalo ka go shingwa re be ke rata le kwa ka kwa ga ka masha ba mbitša le para ka go shingwa ba yo are khale ke le mo ja gore na ke le para a ke tsena ka kusheng batho ba ka crowd le ka moka emelela mara gore nna mara ka tshila re nna ka tshila mara le para a gore ba go mo tsile mo mara o ka tshwa go ja a bu ja ka mara ka yo nna go rata ke di what's up dog beginner interview to mo to ko abela gore o ba re ga le ka mo makweng mo kae kae kwa ba motho kae kae o performa go sheta ga motho kae kae o performa go sheta ga mara wena a singa go bala gore o kora go mo go bona ne fela ne fela go dumela go performa go sheta go le tlo ba nna mela yo stopa motho ka ro performa kae kae ka skete mara wena ora wena ba dumela go di performa so after that ka tlo a gona thata mo a ka tete ba kwana ka dina le a butse mo ba le sampopo ene ka go a ba ka tlo ka ke tuta go ke a o tse a ke tsena ka tlo yeah go se gara go tswa ka tlarambe
until ebile ke tlo fetsa ke ba motsweletši ya ena Dr. Manyalo a rena Dr. Manyalo a rena ebile ka ba producer ya gagwe o ra gore o binne o bereka le motho ene e be le role model ya gago o bonteng o lebelela up to yena o opela o maema koša tsa gago achievement ya mathomo ke yona eo go lena tšemeng ya lena e kgolokgolo so le sa bolela ka Dr. Lekule le balolela ka Dr. Manyalo le badile lolo dumang gape e leng gore le berekile le yena o ira gore according to gore mo musiceng before wa gore ke sa ke ya kwa pele a tlholosa le marang e ne go ya go na le international ke lolo toko Samboko ne wa mme le ka le ba mara ke be ke aba ge Dr. Manyalo ba di tumbujara e ba ya ha re be di nna ha re be di nna re santa se le fofelo go shi ha re be tsaya fanta and re sa di chance le Samboko le Dr. Manyalo ba tseba gore ge maybe ba pikile a ka tibi go no pika le ge ba tseba gore mara pikile o mara a ba ka pika Ezra a gore ona team ga a go shumela ke just ke ka sports tsa kwa wa re ke bina kiba bino ka ke kiba bino ka le ka tsara ko sa ka tsara a go kiba no mara ke batho mara ke tsaka sa manya ka gore bele o bolela taba gore go opela kgwebo tabeng ya manyalo ga botse go tlo go a tsena le tsone dina go opela ka manyalo ke ra dil dan dere ya lenyalo mogora mo ke ya mo ke gore ke trail ya ka tibo ke tra mi su mo wa different mara ke tsena ka lenyalo ya go mara bo se atele ke puri le thomile ka mo ngwana ka o opela ka manyalo ka no ba le mme o opela wa ke thomile ke fetša matric ke mo opela wa ke thomile a ke before ke fetša matric ya bona a ke no thara ke wa go sekolo mara kgono opela ra go tšea certificate ra go tšea eng tša sekolo mara o pala ka ya gore ke tsena ka setibong ko opela cause mara o ka re ntho batho ba e leng gore batho ba rata gore music o stepa dithuto dingwe bontši ba bolela ka gore ga ba kgone go fitlha go ona metric o sa le temaneng ya metric ka baka la dithuto wena o ka re o kgonne jwang go manetša go bina ditiba go opela dikhwaere le eng wa ba kgone go fitlhela go marema ntho e ka taba gore modimo ge modimo e leng gore maybe o mo seta pele bophelo ba ga gore sekolo maybe o tlo sekena go fitlha ma tša gago di tlo loka ka nako e so go seta pele no tabe ba go e bolela ka mmane ke tšealela gore intelligent o ino tšha gore nna ke a flex ke flex nga bole gore nna nka bepele wene mo ke dutse mo bane ba le go dutse wena nna e beke gore nna ke a gona ga o sa ke no e besola male ai man dilo di stofo so le ka re di-challenges re le tlo tsena ka gare ga yona industry ya manyalo ga nna re sa le mola tabeng ya gale before we ba Israel go no re mo tseba angwe di-challenges di dileng mara ka nako ya lena re di tsa manyalo go opela tša manyalo nka wona re problem na rena ke go tlhoka pele batho ba ba sa re serious ebile le ge o kopana le gare ke nna Ezra go bina tša manyalo wa go bina mobung o ba advantage gore motho wa go bina manyalo a ka sula a mo bophelong a ka sula maybe a ba Ezra ba le own car ya gagwe a e nyakang goba ntlo ya gagwe yena a e nyakang goba fepa bana ba gaga tsenya bana ba gago ka taba re ba distrata music wa rena so no ke a bona gore forward we go today backward we never today o ra re go kry-a call a go tsaka ka ntšha a ke bona gore ngwanyana o tlo mpotsa tše dingwe ka block that's good to all the artists la gore ge ngwanyana a thoma go gwa tha bona o ka re o tlo plo opaleng
wa block I'm not long for thing I go block anyway so we were on the challenges so tabeng ya success ya re social media mo le wona today le ka re ke ipeng role le gore o re etseng wa di bang step tsa gone for to ba ever today ga po ever you are big man le mo le gore ko le bona ba di kwa le go a re shi ba ntse ke ba le go ke bona ma to ke pepe ko ba lo ke o le ke mo tswele ji mo a bila ke ba nyatsi ta le ba phele yona a ke nyatsi ke le mo le gore nna gore I'm so multi-talented because I can sing I can dance I can produce ke nna producer ya Dr. Manyalo le tsa Manyalo DJ Sofo a enta tsa Manyalo mahlomola tsa Manyalo nga ba bala nga se ba fetsa mara ke nna ka kwa ka ga ntšhila mo ge DJ Sofo ba re he o tsena ka gara lenyalo ikemišetše go laola ke nna ka kwa ka ntšhila le manipulation ke lorile nna le wena tali ke nna ka kwa ka ntšhila ka Dr. Manyalo ku tšitše ke nna ka kwa ka ntšhila ge mahlomola re basadi ko goreng ifo yeng basadi ke nna ka kwa ka ntšhila so wala ka bala ka nna wa rena a ke a sile wa rena a ke go mala le ngwalo go ngolela switi ke re mala ke motse gore ke molava lwa ai tango reference ya go ke go fellowship ya ka music jona mare ane o don't challenge ka gore nna ke tane ke tane ntse ba a ke mo ditse jona o sha ga go ya mathomo sa go folana ke eng go sha ga ya mathomo ke o tlile ka yone hawa musumo hawa musumo we ke wele tse mosadi malabanya ka tseno wa mpeto we ke go shaka mathomo ya go bintša batho mara ba sa tsena go le bekisala ngwana le sa sekolo ke bekisale yo wa ka sekolo bona gore a mo ke a ke fakile voice ba wa mara ba sa di ba step shi ba ba ga dina ma wa nga se tswele pele so you be you patela jwang ga botsa mo gale because I don't know go sa di ka go tana go sha go e fola wa se o feta mo o se ya go kera o ya sekolo no go ela go ga o to maybe ka la beng a se tlo na magetleng ba pereta na tshedi wa tsa ke tafisi mo marasion mara ya bontsha ke tafisi mo marasion mara le ge o ya sekolo ona tšhelete o kera nna kana go kena sekolo ke be ke kena sekolo mo secondary ya ke be ke dula botulo ke travel ka bus from botulo to Senegal ke be ke sa kera o sa kera ana o kera gore e se go tloga re ba maybe re ba weekend go na di ke ya sana ke maybe ke tša pistol pinyana ke ya go betseng ya batho ke gona ba mpa 20 rand ke tsara mara mo weekend go ya thulanta so ke ya thulanta mara tšile le ora a sanga go bereke mo weekend ke e be no ta ba re ke sekolo sa rena mo ra se kana se ga se tsoganya nka ka mama ya ka tsoganya nga ke bona na kana la ke ka se le push ai be le struggle je ka mo ka o tlo go ba le tsone re go motho wa tsa re wa tla go mo blow up ba re o swereng ba le bala go tswa ka ba le bala go so go di bone ke na kwa ga go patela but anyway the album ona le album je kae I can't say na le album because na ka ke sa ke gore immediately after makatsa ke kena ka studio na ke tšile ba di mara tšwa tso ba mpa ya no tšwi ba mpa ke kgone di ya di kosha not a se ke ka ba le ntse ba ke album ezara go di mwato ezara go ke no ba di kosha so you go show kana na o me je ka na le kali na le yo ke kwa ke na le ni to na le to ku
a zanka la bereka le khali hore o khali influence Ile ka bereka le. bula bereka le hore ke a kwa mo pelong o rang Ile ka bereka le. bereka le khali No, o nyakela fo mo hot seat. O nyakela fa. o nyaka ga mo Kwa amashaki ke bona ka kwa maybe mana pe ba mana ba discriminate ba bisu ba manya too much or e ke mona mama ngenye ano atletic face atana ba ka pimile aka mo ka chu anga mo ka pimile chu so then ba refa to room so na kana ka kana go yoro Thomas wala ka ba tsara e motho wa gola maybe e mo le mo ya go tsasa una go tsara jara ikali mastara inagina ezra tsolija atwati lo gona ke tsame ke anya rat ke ya go switch mga bana go she ar mastara go tsere mama ar mastara go tsere wa ke wato wa jo to sana ni so ga aga kana go yore ke kana go career ba ibu ya tisa ba kana anchi go tisa mara I'm not saying ora are player food la no wa to e tsa mo le khono ke na ka sa go tsa tshintsa pitsa ga phela tsa di be di master ke na khalimo mara beat maker ile ya khono mfuni na ra weather mara ona mo lo mo mo ga go go ji ke na ke master ka mo ke go fuku tsa ke ba mo fuku ke go sendele okay since re sa le ka benya batho ba le berekile tsao ke manyele ka rata mo berekane ke na no di tshendre ngwana ngwe le ka no thusa batho ba le ba opela eng di piano ka mo batho o tla gona mo manyalo e manyalo wa ntsha ke re ba mba ke timisha ba ke timisha trend anye tseneng style so manyalo shi a tsena bana a tsena ga botsipuli ke mang le ka rata go berekane what I'm saying what is and chicken over the manyalo I don't have a problem that the marriage is such ke anita or no collaboration attract je pretty fair kuma ka tete kuma global collaboration ka ni ma collaboration a to se manyanga sna ba ke global collaboration le ko se ka khala real collaboration jinji ngasiba ke jinga sidiba ke jinji ke bona la ka batho ba le hore maybe ba gola le la ja manyalo dije tso afu ya ke o gona is fine kumango mo kimonana king monata go nyaka ba lenyalo I love that guy yeah come on get master KG that guy he's so talented yeah una that thing so kumoga mo basadi I need makazi kumoga ukutlo mtsenya mo manyalo ngwa manyalo ma go lua la fishing amachita manyalo a go lua re ati ngore ngwane o la ke amorata machita ke manyalo a lua wa ikushisha kwa e ba le boga di khomu ke le boga ring kuma ga tsime le makazi a kena nya ore manyala rana ri a kuroa kunga maybe something go mo kana le mare yo mo soterli something is different this is that's very good kuma ga re a ba zara khawlongwa a re a khawla street ra o khawla rena le talk mo eza wa co-host talk tsa manyalo ka moka ka swa ba re go ne talking pin a a fo bolela ne ba go fa mosa ke ro bona go film sa ba go lo bolela mo show ye a fo bolela bana ke tsi a go fa to go no to ke le a fela a go tshia tsanya go tshia me go ne go nga tshele ka go tso mara le tswa ka mo ke motho a go tsebang ere ke mo fe ona to go sa le mo tshita ka eso toko kama o na le kgopolo nngwe ya gore mfe mo mmino wa manyalo o ka tla wa change maybe a ska tlhoe ba o na re o na going somewhere what this nowadays but for the other artist amanya motho pela jamanya ke motho wa go mo fase kosi na re aga malapa area 2 a go taje go tsa motho wa pela jamanya e le gore ntwe ke talent ya gago o na la ditaba a one mo na no ka manyalo aka wa mi ba manyalo there's no mo manyalo o sa le manyalo a one kgopolo ke le lengwe ro since ke re thoma manyalo kana go lela na go Kenya tsi asa ba sa ji serious mara this nowadays aginore ke le go la sa manyalo ke le go to marriage
ba pushitše kore ga botse le pushitše wa bona a go ja le nna a ke give up a ke le ka Stephen Gebere ke re bana let's go le nna a re bele ke mara music wa rena o gole ke mga ke tle ke leboge mogala yo Jambros ba re thoma kopana le nna a tse ke mathomo kopana le ke mo leboge gore o lekile e le gone gore music wa rena manyalo o sepele o ngela wa respect ga gona motho yo ka tiba come on e ke ya ga gore togo ke e feng go she o neng gore o nagana gore mo go shintša ga o tse ka moka o dirile e ka bang toko a e rata ka budu e feta ka moka toko o tlo araba gore ke yona gore a ona ke e feng e o nagana gore toko a ka ba e rata go shintša ga o tse o dirileng ga e le mara e fata ke nena ko ngwana lengwalo ko ngwalela city ala ke motse gore ke morata ke tala ja ga pampa ko ngwala lengwalo ko ngwalela city ke re ala ke motse a ka bapala keyboard ke morata pampa ko ngwala lengwalo bamba ke ngwalele city a re ko togo yena o pile go molenaka ke a se mfana wa ka o bola nnete o creative ene wa tsora go ka tswela peo wa boa no kwa go sna o se ke proud ka yena o ndira ntwe ke ina ka because o creative yena ka bo yena ene o ka motlhokomela ka botse o opela mmino kiba ke a ke tsole di bitso re batho ba kiba ke le kiba ke o opela mmino mongwe wa setso ka kiba o na le mokgwa mokopa o ne go sha o thetse ka moka tsona ke mokgwa mongwe wa kiba so e be ke la mafello nyana ke na go ke no re nyana ke ba le go fumara e go fe le ke payla ro ke ntoma ke ing to ga mo semelo le dinga so yana e ora ke mo fe pilo mo sa le ke tswela msa o mo sa mena o a ma mosamela monna ke tswela msa nsamela monna ke a ke na go picture ke go mosamela monna ke tswela msa o ya ora ke go sha sangre je se ga bona le ka mo wa compose wa mo e go to e mo ri ya no samela monna ke le tswela mosadi a wena ori ina mi o sina le tswela ora ga o monna o ba gora gore togo le ka botšhaeo la botšhaeo a ya ratara go pela tswele leo ya mafelelo eno ba gore ke e le gore wa e thabela go sapotara ja gago o tlo wa kgotsofala go tlala seatla goba go na le mongwe o tloga sa nnyaka gore ke kgausi yana a kgotsofala go bana na le problem gore ya ke le gore maybe ne ke Jambros a ka no ba ntseba tseba go shejaka mara nna go shejaka ba ya internet a se mara go shejaka le internet nna mara nna se nna mo bulelo wa ka ke na le TikTok ke na le WhatsApp ke na le Facebook only tsa gore ba re go shaka ba re YouTube ke ba surprise nna ke tsebe tsa gore go shaka e kae nna I'm surprised a ke tsebe se ila sanga ka no ba re ke go ba re go shaka go ba ile tsa pele tsa stadium kae go tletse batho ya go ngola ba nna a sanga ka tsa go shaka ka fa batho ba YouTube I don't know what mutwe lo tshire go shaka without my permission I want to know that guy or o jema wa hile a kwale le nna ba sign kae what gore nya go mo tseba gore ena o di tshire mo mapileng kare go sa na re go shaka ke di ya because of ke go le nna bana ba ka ba go ga botse ke tsa bona ke legacy ya bana ba ke ni tore le bona a be sharp because of myself ke na bona le motswadi la ka le nna ke mo agetse ntlo ya nya ka because of my talent o mpelega ke o mpelega ke ampelega o wentse o kwa o belege star a belege star sa nje se tsena ka lapeng se ya go star ka lapeng la gagwe a bona ra wa mara ke belege star ka ba go shi ba le jiki ke go shi ke Ezra o petse go sha ke leboga le go ba ga e ba re emetse
somoga ga ba re emetsi Ezra a le tulo dansa etse mara Ezra o tserna kwa gagwe a re ka studio a creator ana gana creator mara nka di ndo se mara batho ba ile obi nka bintsa South Africa mara Ezra anas Exewa Fetu, as you already know, this is the show on the planet with your boy, and I'm with Ezra. I'm with Doc as our co-host. So better sabulela mo le Ezra go tla di point tse e leng gore di bohlokwa ka gudu in the music industry and le mo manyalong gore go riega jwang ka music le na la upload and di go shata batho without their permission le mo kotseng tlo le fihle. So but anyway Ezra, since this year is your year, this year is your year, man. You are winning this year. So king in Tonya go bana we achieve this year. King in Tonya go bana we fihlile ngwago. Go ba music wa ga onya go bana o fihlile kae whatever. Nyangona ke thushi ba sa di baka. Yes wala ka mkhoba mpang go di tsinga go. Ke nyanga bona le artist chaka tshilo re rekota go nna ke shapa. Ke nyaka bse ke nyaka bona nna. Ke le shapa bse ke nyaka bona ke gaola ngwaga ke e so mo ke sa ira. Yeah. Nyaka bona o gaola ngwaga. Toko Ezra o rona go bona. Ke nyaka bona re mo yirwa wa gore maybe company di go ka mo di mo la jump pros ka mo ka e mo ke mo ka re thuntse cricket ba re Ezra ke na kwa ga go na gaola ngwaga. Ngwago kwa rena se manyalo go is popular ka gona motho ka thibela le ge maybe le ba go apply dieta ba tsela ka dintumpi ba tse gore ngwago kwa rena ba tsemanya yeah re lokisha di subtitle le nna le sa kweng gore go diega mo manyalo le tlo ba lakwa le tlo ba lakwa re tlo subtitle la lenyalo la tsgowa le etla le ge hitting ka serile toko go ba ka serile maredi ka serile mamang le pleasure ja manyalo ka serile swafo le mahlomola mara one of those guys sanje ke noria hitile bona ba gaolo ngwaga re bingwa ka bogare ke feng go sheo ka reng batho wena go ya ka wena mo go shintša gago ke feng o bone batho ba ithabetse ka bontši mo go shintša gago ka moka you know or other problem ke na le tshintši go se ba di rata ka moka ke tsere nka geta mara e le is the best ke yona e le nne ke tla le setse gapela a ke re go na le nngwe ya e reng ke bona ka re ke statan sa gale se ke ba re kenye ya no go ngwala ke yone ke ya no ke le gore e ntse re ampya mmepo a ke tsere modimo le badimo ba tsogile tsa shile go go riegile ga kena ka studio go riegile ga o tlo wa recorda o nna po re botse story so re go riegileng wa o tlo bo go ngwala lengwala ke la ola ke beat ge ngare ke ya beat ka studio gota machines ke change go nna ntongwa mo go di ma keyboard o change ntong ba re ka transposer ke monga a ke tsikiria ke gore mara ke re go ngwala lengwa ke gore mara ere as o opela fast moropodi try gore o pick up ke pick up note ke monga ka thoma ka nena go ngwala lengwalo ke monga ke gore mara ndire ke ya ntumela re korima na moropodi nena go ngwala lengwalo go ngwalela sweetie bamba ke re bala ke motse bamba gore ke morata jwa so gape di go sha ifela di speech tsana le muti le gore eng ke nana gore nako ngwa e fotswelela bo sa go ngwala lengwalo mara ka nnete because le nna le go jile ke lena ba le ba go gola ka mangwalo le eng o bone o ka re WhatsApp jeng a go check bana ke bone ka re ka a tsare ke bone ba cha ke reng girlfriend that nna tlinga a o felo mposta mo Facebook a o felo o bontsha batho ba re ke nna wa gago ke na le problem gore mosadi o gone mo poster o bua ka opelele moya mosana go tlogela wa change mosadi wa change ga go tlogela that's why ke re nka se mo post ko mongwalla lengwalo mmotse gore mo rata jang lengwalo le secret a ke re ke la gago le ena le tseba ke nna nka se mo post mara ka mosana ntlogela
batla ba bolele ba re e ka e postela o bo di posta ba tlo ba screenshotile wena o delete bona ba screenshotile wena o tilita ba screenshot le gala o re ya o ka rata o kwa ka kwa pelelo moya ke kwa lena gane ba screenshot le gala wena wa e delete ba batla ka screenshot sa ela or mara Ezra re tsa nnete tse a re ngwa di opela ora ra opela tsa nnete o ka batho wa bona gore bokaone o mongwalle lengwalo la go re le lengwalo le tswa ka la go re lengwalo le tswa ka so just entertaining question here let's nothing serious about who's your celebrity crush ke Tom Tommy ke ba bantši a re na le nako Dr. Manyama mare yema mosotho ba e leng goreng basadi a botsa re basadi bommetemo motho o mo crashang ke nyako dula le ena e nka bo sene mosadi that's why it's entertaining e nka bo sene mosadi nkosa sana tota wa ga mi ba ke nna ke nna o gane jwalo mos nkosa sana mola nkosa sana a se ka ba gona wa re be ke tše makase makhatsi ne a ke nyako tsebe makhatsi a nya ko a tare ke nyaka mosadi wa go gasela mosadi wa go gasela gape wa nyakega mosadi wa go gasela e se gore mosadi o le gore ba re o phela o mmele ka ntlong gore ba re o letetse Ezra a boa performanceng ke moka o ala seatla o right ke a tare makhatsi a ke ile eventeng then a ile eventeng a re boa re bala tšhalete ke moka bana ba diang bago ya o kwana le mo go leng tšhalete ke a e bona a kere ke life ya gane mo go leng tšhalete machangora anta o reka mara nkosasana o yang nkosasana o e quiet ke bie kwa go jimo ku ra Bobby Cooper Bobby Cooper e mothola man ai Bobby Cooper ai Bobby Cooper ai le shebe gapo ba re ke tlogale o ntira re ke maybe ke tlogale mamaka ke shebe ena Ay, mara industry para que change. wa shebe na fe ke duma bona ke na le mpaka ke mongwala lengwalo la nnete ke re mara Bobby Cooper I love you a se tla o nyala ka taba rena ke ne tšhelete nna ba tšea koša tšaka ba liša wata ba jijela na ke isele Bobby Cooper tla tlo nyala Bobby Cooper tla o nyale Ezra man Bobby Cooper tla nyale mo Limpopo man Bobby Cooper tla nyale mo Limpopo man so if Roberto Manyalo a be le president Manyalo a be le president ya gona ya Manyalo o bo tlo kgetha mang gore be president eo and why president ya Manyalo mo mo tlo e bo dunu ba wo tu a itsene a ke re ke tlo thoma ka Dr. Manyalo o tla le baka ke ke tlo bolela ka taba gore go se tsela gala a ke re bolela ka Korintho ka nna re thoma ka go se tsela gala e bentse le ena ba pala keyboard ya rena mara a Korintho go nna le music wa rena wa baswa he's still there le ena o sa pusha wa ikush o sa gapeletša o sa pusha o montšha bana ba ka mara a re pusheng a Korintho basadi o bias man ke mmane village a go ne mo ke gore mo banneng ke pusha ka Dr. Manyalo ke ditse swafo ke
ke mamara emo a gone mongwe le gore ke mo basading ke moka ke lolo 1010 ke estampatlele wa re bona ka moka ba tlo separate who is the queen who is the king bona ba separate mara ke kutse gore ka nako le ya gale mara re lo tseba mara re tetse koša ya ga mara ke mang e mongwe ba re ke mogaga re tetse koša mogaga mara re be re tšaifa ka kudu re tšaifa ka kudu ka nepa ka koša tša mogaga batho ba tetse reng koša tša ntse kotsi tša wa di tseba koša tša manya ga o tsiwa mara o bolela nna ke a ke tseba koša tša gago no te tšaka mogaga e be ke sa tswe ke ba gona go botsa nnete ke noko yone nka tla ka bolela ke be ke tša ka nako le mogaga bo Dr. Manyalo bo Pleasure bo Swafo Ayanda ka ba bantši go tseba lo mara nka se re ke nya gona ba ke famang sefuka mara bona ba tse gore mara sentse kumanga ya swanetseng ke that trophy e kwagitše so take one tšea e mo tee fela mo go batho ba foo ba ke ba balang tšea e mo tee fela Pleasure Maredi Toko Lolo 1010 otherwise nka se le rumola go shiga tlhaba ka lona o ka se ke le rumola bošego a dira ke le rumola bošego nka se le rumola go shiga tlhaba o ka se ke rumola geno wa te tlhaba ka lona nka se re rumola go shile ke le fositše a le bereke go tsonela ka a gore Toko Pleasure o re Swafo o bolela ka nne nka se re badimo ba go šo ra ba ditšone o ra gona ke mo kgethago a o kgethe motho ka moka ke bona ke na le Queen and King ka moka ka bona fonna ka taba gore marumo a ka moka ba berišago ke yaka ke ba fa ona a re ke go hlaba no baka la gago be ke re ya ka gore a o kgethe motho ke sa re ke tlo tla ka mara baka le wa go mfa lona wa gore marumo a baswe o ra gore o tlo tlhaba ka lona a e fofile ka nna o mpentše mo a ke dumele o fenywa mara tsa re keng marumo a wantšhitšeng ke a bogale ka kudu ere ke dumele gore ke fentšwe ere ke dumele go fenywa a gona motho so o sa reacha manyalo o se busy ka music ka mo entertainmenteng ya music eng e leng gore wa iria ga o se busy o ratang ga botse apart from manyalo ke eng nto o e ratang ke phela ke lwa le mmago bana baka ke rata pool ba ke snooker always ke bang a ke bona gore ke fela ke mind ka studio ke a theoga we are snooking ke ntse le ke ba busy ka yona yeah I think re na le question from the back mara go motho wa gona sholo ka ro o sa ria le yena o nyako botšhatši and go na le tše dingwe tše di tswang go di fan wa bona le kwa social media kwa ke re ke tla be ke interviewa ra ba re ba bang ba tla ba re gopela o motšhe gore wa bona so e nngwe e tšwileng o na le mosadi already a kere then question e tšwileng ke gore if o bo sena mosadi type ya gago ka re ke e feng ke di fan ke nyako tsebe ke di fan ke nyako tsebe o motho se lenda it's better than non chicken na o nyako je go tsa ke le lenda we we kwa ta ke to ba no nchi ona ro mo go je tsholo sokoli cause otherwise anga mo ja non anon como non chowes yo le ke yo ba ka tsa tsamaya le ba ro tsamaya mo magago a ke nyaka ntso a je motho ke mo je le slenta ke mo nonchi a tse bo go mo nonchi that's what I'm saying yeah so ye ngwe tšwele tšintši gore ba expecteng ngwago from wena ke eng ntho e leng gore ba swantse ba iletele ngwago go tswa go wena hit songs not hit song dikoša tša di-hit isaetla hit tše ntši ke khunuma ka pela ke ja le bala ba mphileng tatalente gore balimi a ke le thomo mmereko a re o fetšeng ke nyaka go bona re mmereko ke nyaka bona mmereko ke nyaka go bona ke kgono rianto ke nyako ile ka nako ke nyaka ka ona mmereko ba mphelong ke botša e se mmereko a ke tsena ka seteng gore ke mmereko ko sa ke re ampona nna I'm a producer gore ke tsena dikoša a gona motho ba reng wantereng so e nngwe question e tšweletšeng kwa from di-fan tša gago ke gore ba expecteneng music video wa gago wa mathomo o ka o lebeletše o ka ba neaneng music video wa gago wa mathomo a ke sa ba fa letšatši ke se ka ba fa eng a ke re gomba le a ke re me gomba le ke maintaina
taba tsa di-event di pressurize is fine cause ke tšeagole ka taba ya di-tray le pleasure attainment le pisetso swafo re a ntšhene re keng birthday party ya ga Master KG ka di-3 tša February a ke re gone bana ke be gore taba gore go thoma Monday ke tlo bereka project ya ka le pressure le pisetso swafo collaboration ya pisetso swafo and Ezra bona ba expect something se ile gore santse bona ba tla ba bine ngwago ka moka so mara e ke dita gore santse ke khotse collaboration le mari ya Mosotho ya ka letoko e ke wa tseba re ga ke nna ngwana ga e ke spirisa rena le ya re ya ka thoko le bolela ka thoko re ga nna re ya ka thoko mara santse ke khotse collaboration le mari ya Mosotho ke no mo gore ga botse nna le mari ya botse ke mang a gone go opela ke nya go tsena ka studio le ena ke mo gore wa opela go ba opela nna talk monna o re challenge shi wena o reng ka yona wa bona ke nte ke be ke a tsore ke ile ka bolela go tšeno tša di-interview ya ke tsore ya ke yona ya show yone ya bona ke na le mang ke ile ka bolela polelo mo ka reno mano wa tseba nna ke nyaka gore re ge go kgonegana ba la ka e bolela ka borong ke concept ke yona consult exactly ge Ezra a re o nyaka go ba le maredi wa Mamosotho ke kwa bosilo bong gore ga botsibileng ke bo kgonega ba collaboration ke collaboration mara nna be ke gobetse concept gore like la ya re ba performance tša manyalo ka moka ke yona e newe o iswere manyalo batho ba manyalo ka moka re ye koša ete ya go bolela ka nto ete ya go aga basadi goba banna ba banyetse go basadi ba bona e be re le ka moka ya gore tlamele ke mang a ya Michael Jackson le di-artist ka moka di itsoopetšeng a e kwa e le mo go yena ai ke bethela aga o e kwele gore a e ya kwa go toko e be e leele ya gore ke mang a ka phalang ye mongwe no toko ke kwa o ka ro yena o e raretše gore nna ke tsebe bone gore yena ga re ke mang ka phala e mongwe o botsitse gore na ke mang a botse wa ya a opelang go ira gore o go opela mang yena o re fene tše dintše le gore di nyako kwa gore ana ga botse ge Ezra ana le maredi o ria go opela mang wena o ra gore wena le yena mara ka bona bothata no ke tlo ke re ke bolla pollo moshile le ge re ka ba bararo gore ba ifo as long as re le site la di furniture ba la di ba rena ba ska je o ka re alo ba re tlogela re together o ka do take manyalo no re ria challenge ya ria challenge la Ezra ba ba ka beat ya 10 minutes again ba thom yes le ba ba go jang gausi ngana ba je ba fitisa go jang borse na ba ba lang gausi ra ja fitisa go ba bangwe Good Friday e tlo ba ine di-artist tšeo ka mo ya 10 minutes ya 10 minutes please guys e kwagetse ora gore marapo ba fa ntšha wene ntšha bogwari no something o sa phela se o se laka-lakalela ba re ko go lakale yana o serio sa phela ntšha sa mafatlheng o sa phela a ke sa e le ngwala lengwalo ko lengwalo go ngwalola lengwalo le nna re a ribesa bjela ga e sa le makoti o mogonyana a wena a re mogonyana kere moga jako le approvile o approvile ngwalo lela so ya mafelelo go tswa go difete ke gore a e personal mara ba nyako tseba e gore o charge bokae per gig ba botse straight ke a tsa gore o ka se tšhaba gore 30,000 o ka se ba tšhabe lebile ke nnyane ke a tsa gore o ka se ba tšhaba ke nnyane e personal batho ba lla ra gore ba tsebe ga mmale ba sekanolla ba kokotletša ke re ra gore ba kgone go kokotletša motho a le ka kufu re maybe o re fa 20 per gig o re fa 20 le kwele ba feto Mogai. Tsa ke re go na le difference batho mogai o ka se ba ka price go tshwana ke ke nteno gore doga na a ke re music a ke tse batho ga nwa o tse manyanya le nna ke re ta o ka se wa chacha mosadi wa ka mona next time ya ke le nna ka mo dise more ke bola na
a bolela maka re boletse ra re ya go charge le lena difene le ya kwa mara at least ya o saver for saver 20 tao go ya go gym ke tsebile gore mara ba botsiša ke re banya go tswa ba saver nna ena ke phoso ba botsiša banya go tswa ba kokotletša gore monne re ka mbitša ka bokae and ba ba tsebe o tsegamba le batho ba ba tse gore Ezra ke mang because go ne bo Ezra ba fake ba ne ba go bona mo ba go bona mo ba tlo go no tseba gore o re puka motho moso ke ntwe wa e gamba le question le nna ke nya gore o tswelele le nna eng khahlile because batho ba ba notse go ne Ezra le nna go bolela nnete be ke notse go ne Ezra mara ke sa go tsebe gore o motho moso a le hono go go bone gore o Ezra ke monne question it's not a matter of a question Ezra rata gore motho mo le moata mo bona ke mang a fe bana ba tla o tsa ganyolo ba di ka o motho no ba la manana go tsisa o tlo go ka studio sa gago a ke a tla patele tsamso ba o ka talent ga tla record a tla expectore by next weekend if you show go a tla expectore wena mo nyakele gig ya 20 ka o lo fa batho ba advise go thomile ka gore ya go ro sha lo fitla go that figure go di o ro tlo sha lo fitla go charging ke struggle le mfo na kana kwela akano wala go wala marago mputsha marago ke twi gore ba sandere yo sondoro yena ba hlamase o mputsha marago nna ke be ke jaifa ke sa expect challenge go artist ke sa expect sele ke gono jaifa ke ya lenyalong ke jaife ke moka challenge la banta tlhalla mo la fase ke tšie ke go namela bile ke go bola morago ka mosane ke ya sekolong ke sa na ga no re ba re artist ba re tabnati gore artist ba re ya patela ke thomo bona ka rena gore ba artist go no patela motho ke thomo bona go bona ka rena ge ba re re go no patela dancera ine nna be ke sa patedi nna e be no ba taba o tsocha if ya ke be ke rata ntolo bikiria ke be ke ka lerato ke be ke sa di ka taba gore ke expect something to someone ke sa sena taba le tšeo gore ba re ba mangwe mpatetše le ga mphele yona 20 ranta sefine ka moswane ke tšea 2 ranta ke a kera ke ya sekolong so batho ba e le gore maybe ke the next upcoming artist ba sa tlago goba ba e le gore ba tlo bereka le nna ke le Ezra goba ba tlo recorda kwa go nna ba se ka re ba re nna ke tlo ba nyakela digigi ko moka bona ba dia tšhelete ba boa ga e kgona gare ntho sa e le impossible ya kgona ya kwa ge tša bereke hard because nna ke berekile hard gore ba tle ba recognize nna ke berekile hard ke tswa gole because go tša re I was a dancer ke bina mobung ke jaifa ka nnete le santa se le thunya le rata mara ke sa mind mara ke tseba re nto ke nyakang ke a nyaka mara ke tlo ke hweditse so now ke hweditse gore batho ba gešo mpentšha lete a go tlo ntšha lete that's why go le bohlokwa gore itangitaone ke yone nyane o nyaka ga ditaotao tama ke me kae mengwaga di fitla go that fee mengwaga e le gore e le gore ile ka industry ka is 20 years 20 years ke strike what's ke nagana gore monne today a tlo butša khosena mgo kore because many of our youth today nagana gore o ka re ya koša ga mbaloso ba tuma ga mbaloso ko dilo di swantse dino kopana that's why ba tsena ba ya go batho ba re no Ezra one ropa o tla go ena nya ka thušo a fetša a tla re wa moropa ene go na le ntho nngwe ya problem e re e bonang ya gore ge Ezra maybe a ntšhitše koša ya lengwalo wena o nagana gore o ka tsena ka studiong sa ga Ezra wa tla gore ya koša ya hiti ka taba gore Ezra o recorda le ena a go jalo is because ntola ya ka platform motho a kere motho ntola gore ndo gape ntola re ya mela mo go wena wa e tlwaela go ra santse a o sa thoma santse o sa tlo thoma le rena ke re thome le rena a sa ra thoma ra fo ya godimo re thome le nna ra I've got so many songs ke na le koša tše le gore a se nke di a hita mara go na le tše le gore ke dirile mara a ba tsona di yang di phumelela so motho a tla ka studio a tlo di ya go tšaka eteke moka a tla ra wa ke expecta 20,000 from Ezra le ya gore a tla re mixe koše e leng gore re tšereitse ba re itu a e kgonege
No, all in all, I think before our show, re gopela gore ke eng ntho e o ka e botsang to batho ba ba sa tlang ba tsa manyalo ding because ga le re batho ba manyalo ba go bolela ka lena bo dog bo maridi bo pleasure ka moka bo le ba ba paletseng go ba bala but lena le ka reng to the upcoming because ga le go ba le batho ba ntse bana gore ba joina tsa manyalo because ba bang ba joina because ba gone bona gore ga le dia mover a go sa tswana le nako ela ge batho ba bolela ba re manyalo manyalo ke go botsa ke re batho styling no monna ba go swana le rena monna re bamba manyalo monna le kwa menateng ba le kwa manateng re gatla step kwa monna jo kwa menateng kwa ra bina step so this thing e laitsa gore rena re na le music e leng gore kwa rena gamba le re proud of one gamba le ke a tloga la Pitori fitla Pitori wa tsena ka propaganda ba tia ezra rabini untwa and ntongwe ke taba gore gamba le e be taba gore a ba le tsebe mara gamba le since ba le tsebe le tlo bukiwa gona mo rena re binang gona kwa Pitori so ge le tlile ke eng ntho le ka e fang youth la ba botsa ge ba joina tsa manyalo gore ba ka riala ba iletsa kae gona mo ba banya go ria tsa manyalo ba ba thomileng misiwa se ke ka mokgwa misiwa manyalo o tsamaya ka gona ke bona ka re o tsamaya le modimo le sedimo ka gare cause go laya ngwetši a sepapaši go laya ngwetši o no tshwana le gore go laya ngwetši akere o kopantšha monna le mosadi wa re monna le mosadi ba kopantše ke kgomo bona e wa re maybe a o sa thoma o ska fela pele ke le gore maybe o sa thoma go pela eng wa fela pele wa re hawa go šatša ka nna ba diletša ba ntše serious maybe ba rata toko ba rata Ezra ba rata maredi ba rata pleasure ba rata swafo ba rata mahlomola ba rata ayan ska itša so e tšee gore le nna ke tlo fihla le ge nka dia go šatša 10 ba sa di recognize mara one day gona I'm going to be somewhere like the same nna ka mokgwa le nna ka go iša mara go bona gane jwalo I'm Ezra ke tšhatša 10 le kwela ya 10 tao ba ikwile a ba tlo šala ba balela you must be serious ba tlo šala ba balela bona 10 se go tšeo tša so in all enclosure bana go fetša re tswalela ke eng se le ka ratong o se bolela ape bone mo TV mo ka re ke shout out to mamang ba re ka rena ka plelo re bla ba re ke shout out o ka re into batho ka moka enclosure o tswalela o ka ba tswalla ore maybe ba tswalla ba pela ba tswalla ba ke ratile support ya bona ya ish ke ratile support ya bona ke be ke nyatšega before bona ka mokgwa bona ke neng ka gona se la gabotse ka gona ke nyakang ba tswele pele ba support gose ya ke nagana gore last day ampore go ša manyalo e kgaola ngwaga because of myself ke bolela ka boša ya ga polesha ya ke mola togole feng job number 2 ampore e kgaola ngwaga because of myself ke gore ke leboga baneng ba bešo gore ba mphelelera moa mane gore ntwele ke iletša ko bostireng gore a ka dulela so kale ke neta gore le nna bankoro ke artist ya bona ya raso ke nyako bona ke le a king of ka bona di furniture fela ka bona di furniture ke bona ke le a king of le kwele ba teenage king ra le leboga guys for watching. This was your favorite. Before I close, shout out to our sponsors, because shout out to our sponsors, shout out to Bigetlo, shout out to Jungle, shout out to Ngobe and Remy and everyone that's out there that's watching. Guys, we support to everyone